Tennija kbira l-I Love MTV 2016, avveniment li se jlaqa artisti barranin u se jagħti spettaklu lill-eluf ta' żgħażagħ barranin u anke Maltin. Żgħażagħ li sa minn kmieni wara nofsinhar diġà bdew jingħaqdu fuq il-fosos tal-Furjana. Min ħerqan biex jara lil Jazz Glynn, Steve Aoki, Clean Bandit u Wiz Khalifa live f'Malta l-ewwel darba u min impressjonat li pajjiż daqshekk żgħir kapaċi jorganizza avveniment mużikali fuq din l-iskala. Meta kmieni wara nofsinhar żorna l-fosos tal-Furjana kienu ħafna dawk li diġà bdew jitlu fil-post bil-għan li jilħqu veduta tajba tal-palk. Tkellimna ma' xi żgħażagħ Maltin huma deħlin fuq il-fosos li qalulna kemm huwa importanti li jkollhom ċans jaraw artisti internazzjonali mingħajr spejjeż żejda. Għandna xi attira turisti u biex eżempju minn ma jkunx jaffordja biex imur jarahom ikun jista' jarahom Malta. I think it's important because it attracts more people. And many people are interested to see international artists. ħafna importanti sabieħ. Għaxin kan ma jaffordjax u hekk ikollu biex opportunità jiġi jarħamu hekk. Esperjenza l-Maltin ħabba li artisti kbar ħafna u l-MTV, kumpanija kbira. Sibna wkoll xi turisti li bdew jaħsbulu biex isibu post komdu. Għalulna kemm baqgħu impressjonati li Malta torganizza dan l-avveniment ta' kull sena. This is the summer period, you know, so it's fun and it brings more tourists for stuff like this because I'm from France and to come for stuff like this, so it's good and it's free. It's my first time here in Malta, so it's a great pleasure for me to meet Wiz Khalifa as my favorite, you know. So I'm so happy, I'm so great to be here. I was so impressed because I found out online and I think that there was Jason Derulo, so I was so happy to be here to see Wiz Khalifa. We're here because we're used to being in England and it's massive. Compared to here, it feels small but got big acts. So we're really excited. Do you think you'll come back next year? Yeah, we've already booked it. Ready? We've already booked it. Yay! Intant il-mezzi tas-sigurtà l-avveniment din is-sena żdiedu biex apparti li jkun garantit l-ispettaklu, is-saħħa u s-sigurtà ta' min ikun preżenti tibqa' prijorità wkoll.